Tigasat. Napalabas, impod no ni Rocco kina Ariela ti may papan iti iligal a negosyo na. Ket nagkid daw daytoy iti pamakawan. Dagos met a pinakawan ni Ariela daytoy. Nagpanunot nga rod dagitoy iti pamuspusan, tapno mapasublida ni Monray iti mansyon. Ket ni Malyong tinapanunot da awagas, tapno agbaligi da iti plano da. Pinadukot nga rod ni Rocco nila kay Malyong. Inawagan ni Malyong ni Anaya, ket nagpakpakaasi daytoy nga aramiden na ti kayat da Ariela, tapno saan da ama isagmak. Kinasarita nga rod ni Anaya ni Monray. Itagagayem, dinggan nyo tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Agsublikan iti mansyon at umanawak matan. Ha? Kunam, kayat na. Kunam, ayat anak. Nga maapay nga panawan na. Iti amin na puso kan kararuwag. Inayat ka, Monray. Ipat batag ka unay. Apay nga ro na panawan na. Para iti pagimpagam na iti nga arabitak, Monray. Diyak kayat ama isang maka. Iso awas-wasan tanti amin kadata. Naulpit ka, Anaya! Awan asim ka niya! Di nakarakuban! Ulpot ka gayam! Linuko na ka! Ulpot ka! Monray, pagkawanin nagkuma. Nga masapul nga aramin nagtikastoy. Tapno awan ti may isang magkada kayo kadatatang. Kayunaan kang Monray. Di nakarakuban! Kunakmat! Ulbut ka, Anaya! Kunam, nga urayan niya't mapaspasamak. Kasagana ka mangilaban iti ayan-ayat ta. Monray, please. Maawatan nagkuma. Biyag ni tatang kan biyag mo tinakataya iti daytoy. Diyak kayat amatay ni tatang. Kandiyak kayat ama isang magka. Ay ayatan ka. Saan na kay ayatan? Ulbut ka, Anaya! Loko na! Nagsarita kamin ka ni Mamim, Angeli. Nakasagana ka makitinulong kada kayo. Uray maibus ti kwarta. Basta para kada kayo kan ni Mamim. Tumulong ka. Ngam agsapol kanto iti sukat na. Wenno saan, agibuybuy ka. Oh, si kakit di mat, Angeli. Talaga nagdakas ti pagkit kita am kanya. Kat talagamot ngamin akasta ti ugalim, Mang Rocco. Angeli. Amuklatan! Agsingir kanto iti udi na. Ngam no awan ti maliksab mo akwarta, pagan anom ko mamo ti mang tulong kada kami kan ni Mami ngay. Makamu ka nun niya ti panunutom may papankanyak, Angeli. Basta makitinulungak. Kat na damasapul mo, Angeli. Di kagbae na mangibaga kanyak. Aramidak ti amin na kabaal. Tapno makapagkalaysa kayo kan ni Monray. Kumusta ka, Lakay Malyong?
Mabisin kan? Ay nawaw. Itay pa'y uray ti kanak. Ngam apay nga itakalain ngay maya. Ay nawaw. Pasensya kan, Malyong. Tabi si to'y boss mo. Kanaw nga ukarkarandak di daw eh. Ay nawaw. Kaya't kunti agawid Ruko. Wen, di ka madanagan la kay Malyong. Makaawit ka mo ta talaga. No, adan to ni J. Mansion ni Monray. Ruko eh. Yumawan pa'y matlaing. Saan pa nagawid ni Monray? Ayan nan ngay. Kunak man ni manuguton ti anak mo, apagawidan nan ni Monray. Di ka matanagan, Ruko. Ay nawaw. Mapatganti kaya't iyo. Di kay madanagan. Agsinadan iti anak ko ay nawaw. Kaano? Basta urayin niyo Ay nawaw. Saan mo't basta makapagsinadag iti doa? Siyempre, agsinangit da pa'y mo't ay nawaw. Ama man ni Monray tagtawid, iti kinabak ng day di Luisito niya. Iso nga idaldal mo kan kuha na ti anak mo. Ay nawaw. Uuray idijak pa'y naamuan dayta. Talaga napatagan ni Monray kanya kay nawaw. Uuray pa'y ngatan isaw ti kakukurapayan dito rabaw ti daga. Ipating kulat ka. Oh, Patpatgag ni Monray nga aw-awer ko, Ruko. ah, Ay nawaw. Nagsakit ka naramihin yaw. na. Managing bubukod kayo. Sumardan ka, Malyong. Ay nawaw. At iti ka na. Makamu ka na mga ipamuspusan. No kasano, ang makapangan ka. Ay lukaw. Ah, Mabitlaing! Ay, nawaw! Ay, nawaw! Pinanawan na ko na'y nawaw. Madama pa'y lati panagsangit ka. Pinanawan na ko na'y nawaw. Awan, bain na talaga dagita tatawa. Rupat kwartada! Ay, nawaw. Sir Luisitaw. Ay, nawaw. Pagkawanin na. Nojak matungpal ti kariken ka ite. Ay, nawaw. Promise. Subyekto ni Monray. Taispalag iti sidong dagijay at tao. Kasapulan lang aramidag ti kastoy ita. Masapol nga isakripiso da pa'y laing ti ayan-ayat da iti anak ko. Tanyag pa'y kayat ti matay ay nawaw. Kayat ko pa'y tagbiag. Iso ang maawatan na kumasir Luis itaw ay nawaw. Diyos ko ay nawaw. Tulungan na kuma ay nawaw. Monray. Monray. Awan mat ito'y silid apag turturukan na. Monray. Napananangatan. Agda surat anak kaparabaw itipungan na. Anay. Adda ang masakita anak. No si katimang panaw kanyak. Iso ana saysayaat. No siya kun ti pumanaw. Narigrigat tirig na ti maibati. Gam ti mangibati. Iso a goodbye. Agyaman ang laangan iti panangisak sakit mo kanyak. Anaya. Ngam
di ka madanagan. Saan nasakit tinagam ko ken ka? Kapatay nayat kan iti kastaunay. Dayta lang ti maibagak. Ay ayatan ka unay-unay, anaya. Munray. Pakawanan na ko, Munray. Diyos ko. Tarabayam ko man ni Munray iti sa dinuman apapananda. Ilisim iti mabalin na pakaisagmakan na. Apo. Oh, talaga atsak makontak ni Malyong Oh, likliklikan nak ka din. Maumuma ka din, gapo iti panang dagdagulit ko kankwana, maipapan kan ni Monray. Ay, nilaangan anaya ti awagak ni Sir Samuel. Wan sir, mabitlaang, umayan. Ay, madamdaman ton nga wagak ni anaya. Asikaswak pa iti pasyentek. Ni Angeli ito umawawag. Hello, Angeli. Mang Rocco, si Mang Pota ni Monray dito'y mansyon. Talaga? Sige, ibagam ko ni Mami. Kat di yun paluspusan pa yung makapanaw day tataw di tamanson. Wen, amo mi tar aramidan mi. Saan na kami adiktaran? Angeli, Imawagak, takas na tibili ni Mami. Ipakamukanukan ka si Mang Pota ni Monray. Si kakanon ti makamo ka ni Tata Malyong. wen, napagsaritaan min ka ni Mami ti may papan ka ni Malyong. Saan ko nawaya-wayaan? Tano aramidak day ta? Datayo ti may rubo. Ne, apay nga iramandak na eh. Da kayo laeng ati mairubo, saan asyak? Kang runaan kan ka. Tasi ka ti utak amin daytoy. Angeli, saan kumamot akasta? Awan kumamot ti pindabason. Tasi kamot lang ti kang runa na may rano diti daytoy. Saan ka ti? Para kan ka daytoy nga aramidan mi gan ni Mamim. Ha? Bye! Hello? Hello? Pinutan ng disaritaan mi. Nasayat mo tanagawi doon dayjay. Amunre. Munray. Apay ang nagsubli ka pala dito'y barahok kay saus. Awanen ti kakampik iti biyag. Awanen ti mangay ayat kanyak nanalabli. Awan ti amok kapag kamangak. Kahit damalyong kan anayang ay. Naulpit ni anaya. Isu amabayin akong ngagpakita kan kuana. Pinasakitan naklaang. Linukunak. Sininaan ako ni anaya, nana. Anya, nay, apay, nagapakayaw. Diyak amuwa kan kuana. Awan mati amu ka nagbasulak. Ngam no apay akas jay tinaramid na kanyak. Nagsakit. Nanalabli. Saan abali, Monray? At daak dito'y amang ipatpatagkan ka. Ha? Ma'am Angelay. Ala, panawan da kamin ka ni Monray dito'y nanalabang. Ingka aramida ng dagiti trabahom. Ay, wag, ma'am. Ala, huston Monray. Di ka nagsangit pa. Kung naktumot ngamin kan kaama na nga lilaw day di a girlfriend mo. Oh, makitam? Di pinasakitan na kalaang. Manang Angeli. Di na kun awagan iti manang kunakmet. Angeli kunam kumalatan kanya. Okay? Ha? No siyak ti agbalin a partner mo iti biyag, di kanto paldaangan a pulos. Di kanto pagsangitan akas iti inaramid tinobyam kan ka. Oh, makitam? Awan mo't lang ti sabali a pagkamangam no saan ada kami? Iso adi kan pumanawan? Saan da ka mo tabaybayan kat?
Nasingpat ka manan ita. Intun kuan. Nauyong kanto manan. Kuma, kanayo na nasingpat ka. Ha? Si kakit dimat. Siyempre, nasing petak no natulnog ka. Ngam no nasukir ka, gagangay na no agungetak. Normal iti tao ti makaunget mon rey. Si kakit dimat. Manang, Angeli. Di nakawagan nun iti manang kunak lang arudan. Angeli Latan. Okay? sige. Angeli, Oh, at di cellphone Malyong. Awagam ti anak mo. Ay nawaw. Anyat ibagak ngay Rokaw. Paumayom dito itapnada kadwam nga agawid. Ha? Ay nawaw. Ibagam tao may nakasukunan, Malyong. Ay, agyaman nuwaya-wayaan da ka na nawaw. Wen, basta paumayom dito iti anak mo. Tapno makasiguro at talagamot la saan na nagipulong kadag iti pulis. Ay nawaw. Saan at traidor ti anak ko, Rokaw? Nuan niya ti ibagakin kwa na, agtungpal dayjay ay nawaw, taman nung palbilin ti anak ko. Natulnog kanyak dayjay, Rokaw. Nasayat nga rod no kasta. Nalaka kayo mat gaya makasarsarita. Pangaasiyo ko mga raod. Tasaan nyo apagaramidan iti dakis ni Monray ay nawaw. Kontra itirik na ti panang palubos kon ni Monray. Ayat ko lang marisot ti problema. Tapno sanda kami nariribukan. Amom Rokaw. Ay nawaw. Igdag pulos inarapa ti kastoya klase ti panagbiag. Ti nariribo ka pa nagbiag. Gapulaeng iti kwarta. Ay nawaw. At lunen nyo manikansaan. Kwarta laeng ti makagapu amin dagitoy. Ay nawaw. Gapu iti kinarupat kwartayo kini Ariela. Son! Nagsasao ka! Kung namadlan na sino ka kadalusan, buisit ka lakay. Agpaisumat, Roko! Agpaisumat! Ay, nawaw! Gapu iti kasto nga inaramid ka. Konsensyak mat ti kalaban ko. Tung palbiag akalaban ko ti konsensyak. Gapu iti inaramid ko. Ay, nawaw! Sana bali Malyong, tagulimag kanton. Iti mabiit, at dan peace of mind mo. Iso a peace be with you, Malyong. Agibuston di parigot mo. You may rest in peace, mat-aro ka! Di tabagim ti pangibagamit ti dayta, Malyong. Hey, Rokaw! Rokaw! Ay, nawaw. Ay, na. Bastos at talaga kita at tao. Ay, nawaw. Napaglanda man nagdakdakas dagita at tao. Ayop na! Ayop kayaw! Ay, nawaw! Hello, Anaya. Sa dino ti ayan nyo. Kadwam ka dinim onrey. Kaya't kayo ang makasarita iti personal. Nanapanyang, agturungak ita iti ayan ni tatang. Ngam pangasiyo tadiyo ko maibagbaga iti uray asino. Nangro na dagiti pulis. Anyat kaya't mo asawan. Ayan ni Monray. Diyak ka muna na. Ngamin, dinukot na Ma'am Ariela ni tatang. Waya-wayaan na ka no. Kasukat ti panangisina kon kini Monray. Diyak ka mo. Ngam na labit. Nagsablin ni Monray jay mansyon. Anya. Kumusta nga rodan ni tatang mo? Imawag itay. Sugunag ka no itinangipaknyan na kankuana, nana. Awanan bain at talaga dagichay at tao.
Sige, nana. Tamak mapanin ti oras. Basta tibilin ko, nana. Please, kumalang. Para kada tayo lang, daytoy. Tapnaawan tinakas ang mapasamak ni tatang. Bye. Mabitla ang balasang ko. Awanan. Oh, Diyos ko. Anya ka din dagito ang mapaspasamak. Sa dino ti ayan ni Monray itan. Dito'y timbagan ni tatang alugar. Medyo nasulinak dito alugar. Kan adayo iti syudad. Awan babalay dito eh. Agmay-may sa ti makitkitak abalay dito eh. Itayak pa'y anak katakder dito eh. Awan matlangan ti mak... Hello, tatang. Ayan yun. Ada akong dito imbagayo a lugar. Anak ko, kita ang tinaipot-putong abalay dito. Ti color black abalay. Umay ka dito anak ko ay nawaw. Ha? Apay adi kay pala rumwar. Rumwar kayon ata urayan kayo dito iruwar. Basta umay ka dito yan anak ko ay nawaw. Sukunin nak dito. Sige nga, Rod. Umaya kon, tatang. Anya ti mapasamak iti dayta aguntaway. Gagayem, diyo liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Tigasat. Napalabas, kastaunay a panagsangsangit ni Monray iti imbaga ni Anaya nga aglinipat dan. Gapu iti dayta, naglibas sa pimanaw ti baro, ket nagsubli iti mansyon. Nakunana nga awan ti sabali a pagkamangan na, isu a nagsubli iti mansyon. Impakaamumat ni Angeli kini Rocco ti panagawidan ni Monray. Isu a binilin na nila kay Malyong nga awagan na ti anak na. Tapno sukunin nan daytoy iti lugar nga ayan na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Hello, tatang. Ayan yun. Ada akong dito imbagayo a lugar. Kita ang tinaipot-putong abalay dito. Ti color black abalay ay nawaw. Umay ka dito anak ko. Ha? Api, adi kay pala rumwar. Rumwar kayon at urayan kayo dito ruwar. Basta umay ka dito yan anak ko. Ay nawaw. Sukunin nak dito. Sige nga, Rod, tatang. Umaya kon. Okay, darasya man ako. O bye. Sige, tatang. Diyos ko, tarabayan da kami kumaiti, ama. Anaya! Si kakadinday tanak ko ay nawaw. Wan, tatang. Saan ka no anak kalakday ta ko na ni Rokaw? Lukatamlatan anak ko ay nawaw. Tatang. Tatang. Una yun, tikas talang ayo. Ayop da talaga. Ala anak ko ay nawaw. Kartingam ti mangukarkar kanyak. Ay nawaw. Tapno makapanaw tan dito. Tapi manaw itay ni Rokaw. Alang nga, Rod, tatang. Tatang. Kaslada ng itrang kay Terito. Ay nawaw. Inkakitayan anak ko. Tatang, saan na malukat ang Terito? Adda nang itrang kay Teruar. Ay nawaw. Apay ngay anak ko. Awanan ba inday jaro ko Try down. Tatang, kasano ngay ang makaruar tayo dito eh. Nakatrangkamot tan itiruar. Anak ko ay nawaw. Rokaw! Awanan kay Tibain! Traidor ka! Awan pa'y mataktak dramasaw, may nawaw! Rokaw! Traidor ka! Lukatam tiri daw! Ayop ka!
Ayop ka, Rukaw! Ay, nawaw! Tatang, di kayo unay agpungtot. Tamang ano niya, pwede mapasamak ka. Na may saan nagtilugaw. Pagawanin ng anak ko ay nawaw. Kunak nga no talaga away-awayaan na kaon. Ngam talaga gayam arinoker ti ugali da ataw. Kastamot tunda diyang Ariela. Ayop da! Ay nawaw! Tatang, di kayo unay. Tamang ano niya, ti mapasamak ka na kayo. Pagkalma kayo pumalaan. Pangaasiyo, tatang. Pagkararag tayo. Tapadyak asaan na tayo abay-bay anti Diyos. Anya pailang tiar aramid ang panyang. Agtignay kan. Di mo niya lang alang dayta. Ay, kabagis. Diyak amot aramidag. Ti panunutag. Ala, kuyugan ka, tamapantay ti police station. Kabagis. Siyak ti makam mo. Basta agtignay kan panyang. Darasam! Oh, Monrey, agsukat kan, tarumor tayon kada mami. Papanantayo ka di, Manang Anjali. Di nakawagan iti manang kunak langarudan. Awagan nak itinagan ko, tagkasartan iti mabiit. Oh, No damagan na katimang kasar kadata, wen, ay ayatek ni Manang Angeli kung kunamtukat nga rudan no madamati kasar? Anjali. Wan, kasta! Kan laglagi pam ti kanayon nga ibaga ni mami kan ka, ha? No anya timbaga na, iso lang ti baliksam inton madamati kalaysa. Naawatam? Naawatam, Monrey! Wan Manang. Ay, Anjali. Ala, ingkagdigusan, tagsukat kan. Oh. Anjali. Mabalin nga itantan tapay laang ti kasarta. Ngamin, maditirik nak, nasakit ti bagbagik, nasakit ti ulok, kan barukong ko. Ay na, nagadulakat anasakit iti bagimon. Agpampambar ka laeng, dahi tati ammo. Nasakit talaga ti barukong ko. Kasla marigatan nak nga agangas. Iso ano mabalin. Saan kumapay nga ita? Please. Itantan tayo kumapay laeng. Tama nga no maulawak no madamati kasar. Anya? Ay, sige, takasaritak ni mami. Ngam no talaga nga itanti ko nana, awan ti maaramida, Monrey. Amo metten ti ugali ni mami. Agyaman ak anak ko ay nawaw. Naukarkaran na kaon. Ay, uray ko no adatawa dito eh. Ngam awan mait. Awan tawa to'y silid anang ipupukan da kadata. Ay, nawaw. Tatang, Anaya anak ko, agalibtak ka. At tasimang bait, ni Roko lagi di dayjaya. Nulukatan na tiri daw. Pati dek adagos, takog taramot adagos ti kinalalaki na huwain. Ay nawawa. wan tatang. Lukatan nanti. Itan up there! Ay nawawa. Sige, irang kadyo'y dato. Ay, batanda kami! Ayop kayo! Ayop kayo, Rokaw! Awan pa'y matagtag dramasaw, may nawaw! Traidor ka! Awan silbi makasarsarita! Oh my God. Ibatundang! Damot kayam lang ato'y anak mo, Malyong. Ha? Waya-wayaan na kami, Rokaw! Ayop ka kitay! Di kag tangtangsit, Malyong. Tawan ti pagtangtangsit mo. Imbis ko mga agpakumbaba ka, agpakpakasi ka, barang masyanak paikan ka. Pang-aasim, Rokaw. Waya-wayaan na kami ni ti anak ko. Maasing ako mamat. Kandi mo kumamat iramraman ti anak ko No daguram kanyak, siyaklaing ti guram, Rokaw. Di mo iraman ti anak ko ay nawaw. Wan, di ka madanagan. Saan pa'y mo't nga itatipan nakasentensyayo? May tantan pa'y lang iti sumagmamano nga aldaw. Tanda pa asi kaswe. Kasayat! Oh, panawan na kayo. Agsingsingput kayo.
Agkararag kayo, barang agbali pa iti pangedeng mi ka ni Ariela. Kat waya-wayaan da kayo. Ala, mapantayon! Makayon to iti kasto kararamidan niya, Ruko. Ayop ka! Thank you, Malyong. Ay, anak ko. Ay, nawaw. Kanibusanan dan samit tan anak ko. Di kay mapukawan itinamnama, tatang. Ada ni Apo Diyos. Patsik asaan na tayo abaybayan. Isulaangan tinatda pagkamangan tayo ita. Kansa na ba ni? Tanay ibagakin ni nanapan niyang timay papan iti inaramid da Madam Ariela. Nagsarita kayo kinipan niyang ay nawaw. Wan tatang, ngam nabiit lang. Kat nasaok timay papan iti pan nakadukot yo. Naimbag lagi din anak ko ay nawaw. Dapay nga ron namnamata, anaya. Uwain, sapay lang kumatatulungan na tanipan niyang. Wan tatang, iso adi kay unay agdandanag. Pagkalmaan nyo lang ang tirik na yo. Imbes nga agpanik tayo, agkararag tayo kiti, tatang. Masapol nga tambarak latta. Tapno sana matuloy ti kasarmi kini Manang Angeli. Uray saan na ko nakayat ni Anaya. Jakmat kayat ati mga saway ti saan ko nga ayatan. Nang runa no kabsat kumait. Uray imbagada saan dak aka pamilya. Kasla kabsat latamit ti pangibilbilangak kini Manang Angeli. Apay ngamin nga aramidan dati kastoy. Munray, ay nabaraw, nakaliday ka. Ado ngamin ti pampanunutak, nga nalabli. Munray, Malagip ko gayam timbaga ni Anaya. Kunana, maisagmak kami kano kini Tata Malyong, no saan kami ngagsina. Di na kano kayat amatay ni Tata Malyong. ha, ay, apay, ayan ni Malyong ayamon, ray. Jak nga rod ammo, nana. Jak mat dinamagan. Ta nagsangitak ngaminan, idimbaga na ti kasjay kanyak. Anya, ay ala, naisagmak samot ni Malyong. Ay sus, sapay jak makaigam iti silpang. Ay kasanungay amaawagak. Ala, kasanungatan ngay. Nana, Ay makapadanag ti kastoy barok. Ay sus, kayat kun ti pumanaw di tawi. Aglibasak kuman, ngam si ka ngamin ti pampanunutag. Nagsubli ka pa'y lang amin dito'y baraw. awan mo't ngamin ti amok apapanan. Iswa nagsubliak dito yan Tabalay ko mo't daytoy. Uwan matkit di Angam, ay makapadanag. Angam ala, aginggat ka ba ulak? Salakniban ka baraw. Hindi ka baybayan. Iso ano ka sa pulang titulong ka. Umasidig ka lang ang kanyakwang. Uwan, nanalabli. Umay ka mo na rin, tadapapanata. Ha? Sa dino, Mang Roko. Kuyugan nak, taintagay ayam. Ha? Anya nga ay ayam? Pinaltugan. Kayat mo? Ha? Isuro ka nga gigamit ipalto. Saan? Mabutengak Mang Roko. Jak amot yagig gamiti paltog. Isungarod nga isuro ka. Agrubwat kan, wen? Nasakit ti ulok. Masadutak pa arumwar. Mayaw awan ti sakit ti ulom nagay ayam ta. Iso sumurot ka kanya, wen? Masadutak Mang Roko. Sumurot ka kanya, kunak! Ha? Alan! Agrubwat kan mo na rin! Darasap! Rinukan, ti ugali daging kaya at tao payag. Sir Samuel. Paniyag. Pangasim. Imbagak matkin kaidin. Adi na kong awagan iti sir. Pasensya ka na. Ngamday tamat ngamin tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ang no kasta ti kayat mo,
Sige nga, Rod. Samuel. Talaga nagalas. Ti aramid dagitay at tao. Para wala tapno ikaro na tinagpasulad na. Di ka matanagan. Bakit tinulungak? Tapno matiliwen dagitay at tao. Dagijay kunam, Samuel. Kabsat mo ni Madam Ariela. Uray ka di iso kat idarum mo. Kapsat ko nagpaso. Saan ko ang kanunungan ti aramidan na. No hindi kat inayayunak amin nga ibagbagana. Saan itaan? Ay nawaw, anaya, anak ko. Mabisin ka ka din. Wan nga ro, tatang. Ngamawan matlaangan ti mangyag iti kanan tayo. Ay nawaw, pasensya kan anak ko. Sure. Surya talaga. Ay nawaw. Anya ti ikidawan nyo iti pamakawan. Katawan matbasol yu kanyak, tatang. Ay nawaw. Basol ko no apay na iramraman ka. Inayaban ka ngamin nga imay ditaw. Ti amok ngamin anak ko. Kat paypay suwendero ko ti panang waya-waya na kanyak. Ay nawaw. Na may isaan nagdadya tao. Sana bali, tatang. Tinapatag. Awan dakas anapasama kada kayo. Nairamraman kan anak ko. Ay nawaw. Basol ko. Na maatiak adagos kiniro ko ay nawaw. Basol ko talaga. Sore anak ko. Ad-adamat la sa anak amakaid na. No saan kayo amakadwa? Iso akay kayat kunti kastoy. Tamakit kita kayo, tatang. Anak ko ay nawaw. Kat may sapay apakakon konsensyaak. Ni Monrey ay nawaw. Tatang. Insakripisyo yaw ti ayan ayat yaw. Tapno mawaya-waya anak laeng. Ngam saan mat kayam? Kumusta nga tandiyaw awer ko ay nawaw? Wan nga ro, tatang. Sapay ko mata saan abaybay ang dananapan niyang ni Monay. Sapay ko mata na saya at kasasaad na ita. Iti sa dinuman nga ayan na. Jay cellphone ka ginakadiso iti abay ti TV. Ay, awan da madam. Kartingak nga laan. Nalipatan da siguro ngayon dolain. Ala, akong... makamuditan. Kasapulak na ito asilpaon. Ay, apay ngamin nga almanin da ultimo cellphone ka. Naimbag ata sa andang imbelang. Ha, ay na, nakaidip mag... Lubat siguro. Ay, inak i-charge it isilig daw. At tayta, na i-charge ka. Ay na, sapay awan ludnan. Kasanungay nga ta makaawag ak no kastaw. Awan mutlaw. Ay na, sapay kumata umawag ni Panyang, wano ni Malyong. Adda kumati umawag ka na kwada. Ay sapay kumaapaw. Ha? Ay na, adan, ay, adda umawagan. Ha? Ni Panyang. Nanalabni! Ha? Ay, saus ni Mapanjay. Nangatati, nito'y silpon ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem,
Diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.